Poštovani gledaoci, danas je sa nama predstavnik Udruženja vinara Šumadije, Jelena Izljamović. Poštovana Jelena, dobar dan. Dobar dan. Eto, možemo reći, kada je nastalo Udruženje vinara Šumadije? Udruženje proizvođača vina sa zaštićenim geografskim poreklom Šumadija je osnovano 2013. godine. U početku je imalo samo 13 članova, a danas je broj članova baš veliki, broj ima 61 člana. Od toga imamo preko 40 vinarija i ostalo su poljoprivredna gazdinstva, znači vinogradari. Koji su ciljevi udruženja? Cilj udruženja jeste da se proizvode vina, kvalitetna vina sa zaštićenim geografskim poreklom, znači da je vinari koji nisu još uvek u toj domenu, da i oni se polako uvode u taj visoko kotirani sistem proizvodnje. Da li udruženje ima svoje aktivnosti? Naravno, imamo aktivnosti, imamo razne edukacije, nekada uglavnom smo orijentisani na promociju članova udruženja kroz sajmove i festivale. Također učestvujemo i na projektima koji su namenjeni upravo udruženjima, tako da imamo razne aktivnosti putem toga. Jako je bitno napomenuti sedište udruženja. Sedište udruženja je ovde upravo u Kraljevom podrumu. Tu smo od početka i u okviru udruženja imamo i laboratoriju za ispitivanje i kontrolisanje kvaliteta vina. Znači od onih početnih faza, znači od momenta kada se grožđe ubere, znači kontrolišemo širu, kasnije do finalnog proizvoda, znači kontrola kvaliteta vina. Tako da to radimo interno za naše članove i tako imamo mogućnost da propratimo ceo proces proizvodnje. Da li učestvujete na ostalim manifestacijama ovdje u Topoli kao što je 61. oplenačka berba, Dani Zorana Jovanovića, sve je to prilika kako bi vi mogli da predstavite vaš rad udruženja građanima opštine Topola? Mi se trudimo da kao udruženje se prezentujemo na manifestacijama koje su važne za vinare, znači da se vidi i sad rad i jedinstvo udruženja. Naravno, pojedinačni naši vinari učestvuju na oplenačkoj berbi kao učesnici. Kako je saradnja sa ostalim udruženjima vinara? Pa udruženje vinara su naravno uvek u nekoj korelaciji saradnje, tako da je to uvek prisutno i jednostavno u proizvodnji vina je to i nešto što je neophodno. Lepa je to saradnja. Recite nam ovako, kako funkcionišete unutar udruženja? Kako taj kolektiv funkcioniše? Kolektiv nam je veliki i funkcionišemo preko upravnog odbora. Da li imate u udruženju nekog proizvođača koji se posebno odvaja? Pa imamo naravno velike vinarije. Naše najveće vinarije su vinarija Aleksandrović i vinarija Radovanović. To su nam, što se i proizvodna kapaciteta i površina vinograda, oni su jedni od najvećih vinarija Despotika. Ima tu sad i nekih novih vinarija koji su sade velike površine vinograda, tako da bit će tu većih proizvodnji. Jako je bitno napomenuti zašto baš se odlučujete da bude ovde sedište udruženja, ovde baš u Kraljevoj vinariji. Zašto ne u nekom drugom gradu ili nekoj drugoj opštini, nego baš u Topoli? Da li zato što je Topola posebno turističko mesto za sebe, ima dosta vinarija naravno? Pa u Topola je istorijski, znači što se tiče proizvodnje vina, već početak 20. veka je sve bilo vezano za Topolu, znači od 1903. godine, tako da je smisleno zašto je udruženje baš u Topoli. Kako protiče održavanje sastanaka koje vi održavate kao udruženje? A kao što ste videli, ovdje imamo našu seminar salu, tako da je to otvoreno za naše sastanke koje organizujemo uvek ovdje, tako da je taj prostor zajednički. Sasvim je dovoljan, tako je. Udruženje vinara Šumadije, ali moramo napomenuti, gde vi sve imate svoje ogranke, konkretno, vaše ispostave udruženja? Da li imate u drugim opštinama u Šumadiji? Da li imate negde? Nemate. Znači, udruženje vinara Šumadije na Šumadijskom okrugu sa sedištem u Topoli. Tako je. Tako je. Od koje godine ste vi u udruženju? Ja sam od 2022.
Znači od 2022. Da li se broj članova povećao? Da, povećava se, znači svake godine za po 10 članova. Znači to su mešano, deo su vinarija, deo vinogradari, ali uvek nam dolaze novi članovi i uvek se radujemo povećanju članstva. Šta vam kažu građani opštine Topola kada vas vide? Većina zna da ste vi u udruženju vinara Šumadije. Da li vam kažu svaka čast na tome zato što udruženje vinara funkcioniše ovde sa sedištem u Topoli? Pa drago im je da uopšte udruženje ima prvo svog nekog predstavnika koji je stalno tu. Iz Topole, mislite? Da, iz Topole. I uglavnom udruženja funkcionišu na mnogo nekako labilnim nekim osnovama. Mi smo, postojimo već 12 godina, tako da je to isto odraz nekog kontinuiranog i kvalitetnog rada. Kako se finansira udruženje vinara Šumadije? Udruženje vinara Šumadije se finansira preko članarina, znači članovi udruženja imaju godišnje članarine i to je izvor finansiranja. Da li učestvujete na nekim projektima? Učestvujemo, da, kada su otvoreni za naš segment, odnosno našu sferu, onda smo učesnici takvih projekata. Eto, možemo za kraj reći aktivnosti koje će imati udruženje vinara Šumadije. Koje vas očekuju aktivnosti u budućem vremenskom periodu? Naše buduće aktivnosti su usmerene na veću vidljivost sad pojedinačnih članova i na to da se tržište informiše o svim proizvodima naših članova koji su stvarno i prelepo kvaliteta, visokog kvaliteta, tako da je to nešto što treba jednostavno tržište da zna i da bude obavešten. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama.